anko pe ne ho asem entina na brabo okosa na emo mu hunu asem a na sa asem na mpe nipa ena de ne ho akohima na ye hunu ne ye hunu ne se ntino ye transise ya se de ye kacha adofo etiefo ne ye jamfo nyina ne se abrabo a ye bono asem bie no eda ho ahwehwe nipa na no na akọ se okoye connection ebuka osim ena ma asebi asem no enya wonka asem no de oda ho no na nka onhia onhwehwe onyo no otwen wo eye wo a no akopa asem na ma ho medin Eddie Kingsley kwaku buache na awofo de ma me nenso yaduma penti no the Friday the nation's uncle of Bishop Lumba ewiase nyina wofa ne menti wa wofia wutie me wofa nimpon eneme sa na abrabo ne tie wugitum sa eyesa ma wanya ntomo bia mfo so nso de ho right say ozutimi chusu ni obeye wofa sa pepepe na tie ye transi say ya nyame nko a me ka cho da bia se Kevin ya atawo ate bra djuma papa obano Sompa ha especially Asem Npe Nipa na dwono a ata Kevin no woni ni azuka no adwuma mo ye no trobia na ye wo no mo bu anije no mo tia bebia na mase nanso adwuma na ko kama pa ewia ni agosere wa abonti na afia hunu ni anko ye ni address ni ekoye nim ti Kevin na azuka na de ye to so na asore mo bu adwuma pa sa na producers e boy akiri dom enkwanta bisa Isaac was ye nyankwanta so ntwe mani nso ebremu ye de na ho na yegina sa nso na kokosaji fresh aman no a otum free 3 months no ba fie 2 days ono so ofie ahese ne no obo adwuma papa otumasi fie nso ntimi nam nyese nso ngozu na ofie o asemara nko adaache no ya da yenya story bia no yema na kana konsem na afi ya ko akoye na enwa wase o na di na akonsem ba ye so o ntimi nko ba akonsem ye be kana ya ko akoye ni bi go na form kura akonsem no ensem wom ensem wo fie ha fem kasa me kama akonsem na o mo no Asem Npe Nipa panyini kana akosem na ofosu okura aboaje no kana akosem a katiwi so be de nso ehye fridge ma de sende no asem asi asem abapa ne ensem adadwas na no odene makara se nkrama mo de ogodu a eyo ko ba jesi simprim se odwane abakumase baba be di kumase nkra se tena no wantimi oso otofufu 10 sidi ayentwa oto 20 sidi ayentwa je 30 ni etwa enam so start 350 to anwe ya o mobile enti ekoba de odimirika abani kumase asa amre no safo be ma simprimu se won de obetimi na wo safo ye hese de wasi afon afai na akotena nkra akotofufu 10 cd 20 30 cd de a eni ono so ye hwe ni bezie bia na ja wo de ne ye atena sanso na David so boy chi do mon nkra memu a ne me ko totepa ye nua bratia so nyamisha ba bia obi a wo fam te wonka che nyamisha no onye okese ye ko akoyanim yanim ana ye ko kwaku bibia aboko de kwaku bibia aboko ne fie ne nyase nyankopon de acha enti ye be ka cha ya we se o de acha ye nya bia aboko kwaku ye nua ba bi a friend Vera oti abura so ye nua ba ye ka shetopa de o ye best sheto enti ogwa mo bia kan hwe mama bia kan hwe oba me fie a sheto wo hopa na memenya de ho kwa unse me makoma kwa bia me dampe ono no sheto ne me tachi tidi nti enwa ba Vera wo bra so sheto ne kama e chia bebre wo ne ofiefo nyina ye chia mo kwaku ye ne se de anda chese ewiase no ya ba ne se ne se ne akanten ne ba o se ya ba ne ba betwa ko nti ene no fiada ne fiada wa na aka wasem se ye akofo bedi mama woda nti ene ne nsem wo ho sa ti yempese be semre na yenko yanim yenko na Ghana de opese wo kansem a wo be kansem na ene nso no de ye beka nsem ehun sha de ene enye politics omani ya ba ne ye kan nti ene ye beko yanim yenko yanim kwaku yenko yanim ye ko yanim a na ye kro abrabo mu no toda sa na tie wo bobra boko anim na etimi koduru be fa ko a opese wo ko da ya futu sem se de ye na ye bebrem na ne ma akotote de amamba me kai wo se metena se bia yare ho hia obi a wotie yare a mpacho fa remote ne change station okura no ontumi nye in fact wo da ho pese wo hwesum papa ba yare ndi o mane nte wo kasa na ne omo hwa na omo hwe ti yare de ampese firi oni pa so ne sent me se ko 21st clinic 21st clinic de okoduru asiatic yare na omo sa obi o na nteketu abi abunza che akon ne mu kakra na wo gina home ese watum se asiatic yare na tete no na sa asiatic yare a ye ka ho ase munim se no na lead to stroke
I go ho stroke be ton kan dem because etima ato ase wa nantu atwetwe sankani footballers na ye omo papa the footballer be jabo bo enche wunze nkokora bo ato no akade wo kote so yare na aka ni ti me ba choko sciatica no na sciatica ne president yade no ni osuru no pa okasa ye fa na 21st clinic no sa 21st clinic no ba hwa ha Sompa abrosan no ase hwa no mo wo me kan no kratos adwuma omo bonano Europe yete wo mo nkan saa no mbes ni twam go South Africa no masa be wi Ghana ti say America for twom mo den UK for twom mo hunu kon fa so Ghana for wako ti say was wo mia ne nchire wo no afa doctor for ne mo sabi obechichem ne bia akọ baby to Ghana ha ben o na ma yare ne hyehyɛ ho ni wo hia chi ma yare encounter them 25 can say me kan cho say fa number na french mu achen wo de be ma yes I yare ne nko aso no mo sa to mo number ne 0249 311 0249 311 almost 0540 311 0540 311 hospital number for back on my watch the one. Sasuna 3A co capsules in country. Coco yale fun, coco yale bonnet, coco continue, bit me come is anymore. Says I know what you do, near man go in Famano. A patch of we here no say from me, cause I will be him say. Coco to me, Buama Cabrani, Jan and I know what Chim, no one, and Sissy Granty and no one. Ama a Janani Mohead, Dinas and Pania won't know. Coco need me, yes, sir. Timpato no madruntem na Coco, Diom friend I am Tim. Coco to me the bandia, the other forces a walk on, and a bread. At no cocoa doing to fruits, cocoa do sobanoma. I had 3 co caps as Sunya Boba. Why you free Woko and him? Obit me presenting a cocoa, What's I be in the necessary because 3 co caps is not a war. Who assists with the enemies, but I don't 3 co caps and said on match down. It is a poor I was a pony in a Nasu Diaba because I 2 as here where you're fooling, only him and I feel AP and so. One number is 0546 107 107 0546 107 107 and so can number sir. I have Sabia number said Kittima Herbal Center. A Buakwa or Matalisa sorry that you have. Oko Kittima ya de ben na Kittima ontimi ensama. Asi stroke attackewa eyonu Kittima. Asthma attackewa eyonu Kittima. Okwati na why mistake pa. Stomach ulcer wasi ya no de yemfa mfani fichire kura wotene te eye bonus e na yale se nyina mu. Ene obi a ontimi enya wo fibroid enso etete wa wase wosa. Chese yare a wosa no ano edi ano wo hye. Wase ogia bibidura yale hwedi nko ade amba totumi kabra na kache. Obejo na niema akotote dia ma Kittima ze fa number na frabra wadu abu akwampo a wayera no no ma direction ni ye 0246 941 717 0246 941 717 ofre na oje so na niema akon nanim Tabita clinic se men kanjo ze Cindy Junction owo ahojo da ban kwane so udu Cindy Junction akate Tabita se meni afra me me na me yare no Dr. Tabita mpato mi hia mo makwa akwate mo nka e wo Sompa TV ne so e na maba mpato yare e bai massage de omtene teobi wa ne honam ba bi dodo no kakra sa niam nkoyie e wo koduru ombejo ombetwitwu ama niam akoyie di amawo afi nso so afiri wo opa wo awo nwa yede ama niam nkoyie wo asetenam malaria attack opa unhunu ne jebre typhoid adewa boso mpato fibroid tetewa Tabita se men kanto tetumnika oba ho aba right praise in class so mo ho Kumase no na magajo ahojo da ban Cindy Junction ho no e ho anom du omduma ne nkura hodo amentima modi ankyerɛ omzo mo wo ho anopa 7 no mapon awia eye 4 ananumre 4 pm it is sent no phone number frɛ na wo hunu tama de bɛkɔ na ankuti hawo number no 0260 1962 19 0260 1962 19 frɛ wo mo e omo je so no akɔ wanim Apostle Dr. Apostle Dr. Emegashi papa we ne wo no nkurabdem no amo atwede se de wo akura bi a wo ye no ne senti no omo try ya se ye bie ne nsem ne ya hwe ne ye hye ho na afi etriti e de ama no e be da omo yire ne ko bie ne nsem na ya haraban korogin e na hye ne nsem ti pay for sa aka mo an no muza se na we na se kire ne sei omo ko hwehwe mu ko gu ase de ne ye kire za akura no ne nana no magya na de a ode haraban e ba ba sa ya de ne senti Dr. Emegashi ya de biara de bedu onya te haraban kire wante Oti ahaban nko ade a yare na tu yare na mem yare na yira HIV attiti ni pay Dr. Emegashi si enya yare ne hu biem ena otuti ni se malaria ntitumlika
na bra na ka che no mo afa number na kuma so ho nkran ho takrade ho eni nkura ho do mi ntimi modi number na 0547 044307 0547 044307 0322 00856 0322 00856 ofre na oje so na niema akon de akonanim aman dominion scientific dominion scientific for no omo bo adwuma pa dominion scientific for omo bo adwuma omo de donor ba ye na say donor age entre ha papa okuruma donor no oba ubu nsa ubobia na yawo na wachi no masan no nsa buo mfuro yi a san batomin system no omo boostu te so omo do no akono na denso so no ma onte ya obi ante nwunu bia na wo so ayete se wonum nsuo na abad na esa wo yade se dro we sa yade makoma adua sa kire wa anom yade benom aduro no bo na de fofora asa fofora aka ho editum de kai na bra omo clinic wo omo ma obi anom na omo se hwe yade bia de beba na ne ma kotote de ma number 0246 727 677 246 727 from Mojo so na ne ma kotote de ma ba bia du so ye futusem no abrabo aye bone se woni afutu a wo mobbo ntubo bra ya prefutu netimi ekoko wanim agyamono wo futusem kwaku yamfa kase ma yatifo ne ahwefo na edu fiada se dia na chese akoye futusem ma ni sa bebe akra bia ni pa ebenya de ama obi ana nso afa bi na Sompa nipa wankasa wo ya de a wonim ne ye wonim ne ye nti na de e ka chewa nse nipa wankasa de bia wo ye bia ka hu se ese de wo ya tia onua ana de wo ya ma ho eye kwakude nti na ma me kasa bia ni wa wo de ka o wiase a o kase me refi me kasa asemwe so do bi ka na ase me refi a wo boa okay urentimi mfi eno no ba de kana ngane ure be fi nya wa de ka nti adibo na nipa wankasa wo ye e de aseu ni padua esese wo adibo na wo kan tia onwua bi a e de yune e de sebe sakasaka beba esese wo menyo ho ni tifo men pretend this ade a wo ye no kwaku ese wonim pa so wa ye ho se de ese wonim ipatuntum pesade asem na wo kwa akoka to nwua no so no ka hu se de yo ne bebe ana se de ahoto beba ade a wo ye tia wo body no asem a wo kan tia wo bi no e de ahoto beba enipa da sanya tra wiase a hu se minim ya na kwaku minim se bi ncheke wo mo life o wa go wiase to na ho bon e so hu memu wani hu so nka se hu woto na wudi hu ni a esese hu menya de boni ntia hu ti asem ye pa odasane a wutie me menya de boni entia hu enfa fini nkeka wa enka wa brabo hu asem a okoka tu ni nwa be so no ka hu se de yo ne beba unim nipa bitimi trase no afom asem nipa bitimi trase o se ne mesi megu nipa somasi awade nipa bitimi trase o se ne mesi nipa somasi me bojam se nadwuma nsai ya yina mso obese kwaku areho ye woni pa bebre o mo asase so a kwaku nipa na ede oma ede e hyebre asesa na hu na nipa hu ndira sa nipa so ade ya nso ne na ekoba o batene me tufo emo apa nya ade bi ntia onua emo apa nya ade bi ntia wo ho abrante kama watrase awensa abrante kama watrase ene esi bibia be friend woni me red ene me tufo jajime no yankopon obo nipa obre enti ne woni bibia a wo ya ana woni futufo a ene ye tufo aka kire wo se emo apense wo rede emo apense wa brabo na sa na nyame bo wo na nipa bia fighter for ne na no me hu akwa bi na wo ase sebe bodamanite na oko na obanti na nkrofo bi George akwa wo mo da mo
obo electricity obetua ne pipe obetua nti eno ha da na hosa because o yes ade a untimi kwada ne ka short ase na se fi wa so betima tu abodam dia so kuntra da bi o te busua fi ayo nti obe akohoma ne sa no man ti ha da no so do abodam okay ne papa dan utu na ntu enye ntu na so ntu ala ba me pese me ka che nipa da se ne wo bo abodam so betima wo bo apa ne wa ye ho sa nyame amọ wo sa ebi kasa okay ebi plane ade to nipa so ebi flemu asem to nipa so emo apa anye sa me se wo de obi ka na wo ye wadwe se me re na afi oboa o kai ba o ehia wo ne de wo kwa akọje bank besa ne de en de wo kai kọje na wo kọje de kofi a wo se den me re fi da bi emo apa anye sa emo apa enkasa asem a me koka to me nwia so no e de asumdue beba wan kasa trase sa asem a me kwa akokan de me koye me nwien edi hwehwa so papa anabone na bebre no hwasa de no obodi na nyame bo na ye ka na trase na hwahwem hu se first no se ne na wote ada na wo bua pa se wo rede ada na wo bua pa se wa brabo emo apa se wa brabo obi se na me ne me nkrofo ana me classmate fo ana se me namfo bebie na hia me nko ame de me tara na wanti no ene de adru ne de nim se ase ya wie ha en say sa emoapa emfansa ense already emoapa nkono hu ni red nkotena se obi gya ho no woda ti saa na nyame bo aboso me nkon emoapa emo obi awade ense wate unwa na djuma na wo ye na bibifo me se especially me se de bia me kam wo Ghana ti me de Ghana de ben ai ense so de Ghana me se unwa ekoso na obi su hyedem obi gina baabi e dai e bojam e kane se wo be kofom emo apa nye sa menye sa de no sister menye sa abana anso ana anso nyobi na ate anom bomode na bo wa brabo yi wan kasa dwadwe pama wunua na dwe papa obadwa ma wunua na ne nyankopon hweso de adom ne sika ne nhira nyina wo nyame wo ba wo ne ya wo be ye no ne nyame de ye bo wo etu obi wo a watrase ampa nyankopon dom no wo mani sika wo mani japado mani bibia bi but akire no sika ne beka na nsa no wo de feeling kika wa kante na edai wa bofom obi so de adwene mo kan ene bo obra mfiti ase ne mu odin ampa wan hwe ye kwakudi mekan wan hwe obema afa baabi akoye nnoma bi emfata mo obra bosen me tufu ka kire so da bi enka achi saa etide onya ne ntem na ono di finki ne nkekawa na ne wa bofom no wo so wonya bi da but wa bra ba wo bo ne ya wo ye ne de nyame lift wa dru baabi a wo sika na wo benya no eboa eche wo bi ade aboa emoa pe emfa fi ne nkekawa ense wa brabo emoa pa nkoka asem bi ntu mmia bi so ema na wadense na dwuma nsai kwakumi da ase ya me moapa na nya ade a unua ho be kire no moapa enton unua moapa nse unua moapa ntwitwa unua na ntiri me moapa unua ware o futuri emoduru emu edupa futusem yi no etiapo ye kwani ne Dr. Dank akodo twengombo maka jose da bi ayale hwede ehia me pa because unya hoto a na me nso so manya hoto ofatifie na no ofa sefo yale a oni asomdi o da bi ada ase wo beti wo bi se yempe no senti no na da bi dia doctor fo no be kire mu se be ya enema betima akoto te dia doctor we din no a eye doctor eye Dank papa no obo adwuma papa santima ne mpatam de o pa doctor fo dia bibiduro sa ya de asan ne ho a na se won ka no kore doctor mbacho bibia boko de ye do ba de ase na doctor panyini nso no ho ye ukas metene nka che o se da kro ba na mhwe nanim kakra ma fe no doctor yankunko ye na wotwide ne sisi wo ho pa okay se ahoto fie na okay ahoto ya ade a chese ya na mpepi no ye nim ne value anase ye nim se ne sombo ne kase ye etie okay ebise se nipa se wonyare ya na se wo ho oden a unnim ajapade a wo oyare ni pe ene nim yade so mfaso ne ayale sa so mfaso yale mane ne ayale sa mfaso me nua panyi bi ka se mi kire me mre bi o ka kire me se apomuden ya henche yade ni pe ne hunu
Okay. Nti nipa oyare da ho no. Ono na hu nipa wa pomdin na hincha eso no. Okay. But wa ho odin de Unhunu so mfa so da je se wa yare. Nti Dank Natural Healthcare Complex. Yes, ya asem nyina etiawa. Se wo yare. Doctor Soma wo kan yakai me so obi wo yare a afesika free ni tirimu. Obo mpa yo se Ewrade se o mama hoode amma sori agina me nan so mpo a afeneska free ni mbai. Enya asem ketwa. Mpempi kura na yetaate se ebin kura ta ka se oda ho oyare oda ho ntimi so timi ka se senkam timi sori be minute be num bi kura ha kama ni beje pa. Ko to ne ma za akoy. Nti I sa pomudin aye kan enya asem ketwa. Enya dia e wo se edidi agoro. Enu nti e na se wa ankasa uye nipa na wote ho na wote nka se no abi enko yi nipa duane mu a ehu behia se wo beba dank aso e ne ahwa ma wo. If se dank nko ani ba bia ye bibia a ye fe no holistic healthcare de ya de bia me ba ha aya me kan ehu hia pa e holistic healthcare so obi anye bia ma wa na wa amoa. Okay. Ene say holistic healthcare ne say nipa wa ba na wo de problem bia ba problem na wo de ba ene de wo de aba nanso so along the way no o hwe nipa no ade bia obehu e wo nipa no ho bia no wo be solve case no by case no wakwa no wakoma chese wa ya ma nipa no na pomdi na asipi. Okay. Enye say ebia nipa aba wo nchen say ebia ono de nti ene ya nti na wa man ti yare aduru wa bra unim de kofa ti yare nye den e ba ye eno na ehu hia pa kane because ka hu say ni ti na ye ne de eno nye yade na o e yade no hu nsusanso se ne de bia ya me kan wo fa yade bi ti say hypertension say enye yade yade bi ene be wakofa ba enti doctor bia obekọ no ho bia wonim di bia no se wokọ na wo hu say wo hypertension ana say o pressure akosoro pe no ma be miensa bi ene wo ta hwe obedi ka hwe say nipa no wo diabetes ana. Okay. Because diabetes no the complication and as na hu sunsuaso ni bi ene hypertension. Okay. Obesan so ahwe say nipa no o high cholesterol ana. Okay. If you say eno so hu sunsuaso ni bi ene sa mojabroso ana say hypertension ya ye ka ho ase. Okay. The Dank Natural Healthcare Complex nkwani ba bi a obetimi de ho ato ye so say ye be boa wo ni etu ya de ase a be kwa emma bio. Na me ba bia mintimi enyai enamu saade ho asem ka. If you say enamu saade de krom ha de obia gitum say Dank pe eni ba bia sa wo de kwa ye betima atu ase a che say ebe kwa emma bio kra because de bia no ensema ye tatete pa ne say omunya enamu saade no so wo ba so ya ensema omuta ka pa ne say doc eya na ekwa na asaba. Okay. Na senti e teta ne say yade ne bebre wo hono ma I develop bi a friend of resistance no eye noma bi a chese nnuo na kane no na nke de sayade no sa nnuo no moa no omabọ mo ban afiri sa nnuo no ho enti wo de aduo no kan pe wo bon se yade no wo yese wo kofo ma na me se wo bọ no ho ban afiri ho nti wo bo se na wasa peja na Dank nko a ni ba bi a sa wo ba ye betimi a diagnose wo na se betimi aye hwehwemu mapa ehun ya de kura eye wo na yade no bibia fe ni strain and a variant because strain and a variant just wa bọ no ho ban no ya to ni din foforo fi se yade wo ya but wa bọ no ho ban ti wasesa no ho kakra into a different strain and as a variant enti eno no ye betimi e de ho adura den akam a eye duro so nko kura just e betu na se a obekwa o ma bi kura enu nti na se wo na nam sa yade a e wo se wo de woni kire dan because enam sa yade bi a eye very notorious and as na so den pa wo me yi a wo de be mfie be du e be se nam sa yade fi se nipa na wo sa yade no oni hu nimdie na Dank Natural Healthcare Complex yen enam sa yade ho abo awo so no ya gia from the year 2012 Dank ye started aduma kromanum amanfo ma ba so nyina be di adanse says what the nam sa yade ne ba ya wansa amfa nko. Okay. Enu ntempempi no ana metaka se na asanso akwa ese ya akoye dumfu kumfu bi because nipa no unya ma na duro na ukache nse menua ebia 2 weeks later 1 month later aya bra review a o ma bio na me ka kire no so o ma bi se no wato no be no wato no no wato because obekọ no onu ma duro no bottle ma ko pe wo se na ahotara ha se na eba enti nipa no mpese obesa aba
nti me nua ba me nua be ma se ebia se wodun so na wodun so no ema yi a okay bradank ne mwa se wo prostate mu nsensem na wo ye be ma bradank ne mwa se wo ye be ma ummensem no ekofom a bradank na ye mwa okay se wo ye oba wo fichiko mu nsem no aye basa bosom we beba bosom ye di ache no emma obi wo krampa a se ono ne de eba 3 weeks okay enti sa nipa no ubon se uba akọ ye nhwemu afa no ho no ubon se na ne moja wo from time bia because oblidi hwe se na oche 9 bosom ba akọ na oche mu miensa na te se moja etu wo na te se enya ade e normal ubebre pa ana uye oba so na omensis se ba ana se ofiji ko se ba na se yawo no ano odin too much bradan ye was special treatment ye de be mo abekọ a emma bi okura na se uye obi so a udware a wo kika pa fa ka so ye because ye hu nnam se ade ba ku bi a je se na dwuma adia no okay ano de se ne ayi nso anka ho nso ka ho obeti ho ama sabi ebinom tumi ti omo ama omo nam kratwa nti ade a che se ha adwen pa oba bi ho no ma ne tinwi tutu okay nti mesre se wo ye oba na wo ho na se tinwi tutu na omo renso aye den a mesre obrada nka so ye na ansa na meto aso ma me fe numbers no entu dwa your number is 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 kai won say baby a dank ye di aduma nyina e ye trade ho ne di aduma nyina dank ye ni asoye foforo bia ogana ha sentia ne se se de bia me ba me kan no ye mpese obeba ya so ye na yesi obi ni ho se doctor panyi watu kwan ana se de oye aduma we woni ho we okọ takrade branch okọ akra da bi sa no man nye bi odank obeba na nyina ya tena se a ye hwe afimfiti ase akosi awieye ama wade wo ho ano na dank ye na dank mpe branch bebere bia ye mpe branch bebere asem bia se obekwa ani a week we de doctor bekọ nkran yo enti obi amra nkran da bi empetrable ho pet ne wo twede ho pet ne wo se wo fa numbers na ye numbers ni nyina ye WhatsApp lines se bia baby a wo no emutwe a obetima frɛ ye no obetima ayenhyehye ye wo test ahodo e bia bia ye betima makoe sa test no okay na ahwe results no nam say numbers ne WhatsApp numbers no ye beje results no na ahwe ye hwe results no based on results no and stana ye ma oduro okay na unti me kan kire say wo gonorrhea for example ne ye ma oduro there bi ye nyane sa gonorrhea no kra no variant ben ani yesa do here test sanity e wo se hu say gonorrhea no adisen gonorrhea no a strain ben a variant ben okay so say no mo nyina hu hia o ai wo se hu e wo ayaresa kwan ekontuo no mu okay se wo hu say no ma na e beto chima okay enu tira dank ye kase se namu say ade aye wa fabra dank aso ye enye kasa tentin bia fabra na behwe se ahoto a e wo dank no se wunya bia menua se wo hwe manim ha mi wo enuro mienu bi esi ya e dank estroke dank estroke na no kwasem ne se wo ye obi a honam yaw ewo so a aduro we se wunya no ni ti ba ko a na ankwa a na nya aduro we a okay aduro we se wunya no ba ko pa na no kwasem ne se apart from say honam yaw any tiyare any just a general well-being no and as I say ho beto oni padua no mu nyina no aduro we timi ye no aduro we side bibia efe no phytonutrient agum okay and yes side bibia efe no flavonoids enso so agum eno ene de doctor kan sem akase de a sa flavonoids any phytonutrient no eye nuanuduro bi a eboa ekenyan sa wa kasa immune system and I say asojafo a nyankopon edi adua wo mu a mo bo ho ban firi yade ho no chese ebe kenya no na chese pa chese yade bia wo bia no aduro betima aboa aduro betima aboa na say aduro we FDA fo agi atu omo do omo nsa asan ase aduro we so FDA fo agi atu mo no say ohwe leaflet ehema FDA fo beka che wo say aduro we any side effect boni bia okay nti aduro we say onu ma the only side effect I obenya say sawo yade fi say aduro bia say ebesa yare say ensa yare ni nyina side effect but side effect a ye ta ka ho asem
eye de ana negative ana se de enye se bia manum aduro doc menum aduro na mani so breme eno no side effect ayempe but se onum aduro no na uti yare no ekwa na te se side effect a ye nyina ye ni je ho no na te se ayemfa so de ama ye nyina mame sanfa me numbers no entu dwa bio me numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ka who say say na medical kan ye no ya so ne trade ho ne di adwuma nyina efiri se wonya bedru kumase a na se ukase opetrade car wonya fa trade car ka che mate na se driver ni se obesi trade junction wonya si wono ma fa dank numbers ni mu bia frɛ ye ana se buso bia se o hwɛ dank for na aso ye obia e do beba o afro ka se be ya won yere ndi frɛ doctor no wonya frɛ ya ye be cho direction na amwa ba wa yanim pen ana afi so se ukuta wa wo ka so so a ene na wo su Google Maps bia ne ya wo so ama na ko titi ene obo se dank natural health care complex e do beba to edwa bi si ya bobo no pe na se ya hwew ama hoto a e wo dank no wo so unsa ka bi dank natural health care complex e ya hoto fi ahoto nko a no mo de ma Dr. Dank one na pamfo na ote wo monka ne doctor we ogodu Dr. Dank akachi na wo so ono so wo bo adwuma na adwuma pa na wo bo no onye ni ba to ho akono mo hwe mo jam ne adwunso mu a mo so mo bo adwuma bibia be kotote e de amount no ye be sere ne die kwan se tumilika e ko won nchen obebu amane ma kotote de ama futusem na ye wo so no omo no asamo ade ne de baae saa nso so na ende me de etwum na afesi ya college no motimi abamu na ye koye ne mafutu etiawa onipa bia nim kina edimi pa achew ya fa ni die manne onipa bia ni wa wonim kina wo etomire bi na ko social media no so enne na menam so me were hoye mikohu na ba ya fe bi asenka wate asi abonte a bi anka ba ye medin se mese ne pe mani bo ababa na so bi anka ye we studio ha no anka ye nam bom a anka ne opeso ofre ne be di hu nkomo mienu miensa ansa na onya agogoduru afre go ba na ba oba na ni mo nyam anantuo nie skina fe nie oba nie na mpia du ne so amuse gay ti won wo hye top nko no bra no won hye pant no wayi ni tom agu ne sere so na hwe ne skin na tom agu sere ne so no wa wo so ne kakra in the name of so vinyl lies in the name of so benya boy afam ana mebusa am one question say me ba sa ho ye manya me pia so ntem mane go na ma start edwene ho ana me say edi sister enim say dabi bebo obetima be wale president bi aha wonim ene wa hwe abusua wo film ne koma ewom onwene sa adwene no sister enim say nsam dwani kase bi betima ye ne kunu onwene ho sister enim say minister bi MP bi sofu panyin bi betima ware no onwene ho ko nyine to man to social media ba bia ade to awuntimi mpepa anko nyin to wo sada na ade we betia no bra abrabo be fa kakra obenya ne container bia hu se de ye mijai ojai ye ni mu ana urade yi ni petitire bi tese mampanyini bi minister bi president bi osofu panyini bi doctor bi e de na mma no abra doctor ni nko media ebeka week amama hyehyɛ awade no a na anu ukuru ni nyina ekwochini phone so sam pentoma efe kwagu mu pekenta efe mu gogwa po bi awade na wale ye efe mu nam so ko hwehwe no a bo nse wona asiwo ya wontoma gusuo yi busa ho se oni abema na ne hwe saade yo abema na wale oba no ana mesrew wonnim ne yekina ba wonti na wugimi ate so ate media ne wo ho obi e pesika de hunu kwampa ene ahosiesie pa a wo de bepe ho sika bi na so kasa wo to ho ene ye beto na kina wo hia ni patitiri wa ablabom abaye mobbo utimi hia mema bi omo de media so no ye ne se wo hye na ne nianu makasa ko de read ye obu akromu a wo na nim hye jaws obi ani mi hye ncheme na video dane so we proud police ni bi anti match area de oba abayira we proud bra e kina beba one day pe
wobɛhyia boafoɔ bi wɔ abrabɔ bɛtam sika de amount na waka atwo sɛ gyawi no wobɛgyae na wo ne namoa akɔyɛ business transaction bi wotu kwa akɔ UK Canada baabi ɛne business man foɔ bi akɔhyia media so yɛngɔgo wo din ne yɛhwɛ adwuma a wayɛ na de obi ntimi nhye nkyɛn me aba ɔmbɛhu sɛ wɔ krɔmfoɔ sika no ano ɔmbɛyɛ no yɛ criminal bɛtumi de aduane ɛbakyɛ woyɛ adeɛ bi adwene ho o mpanimfoɔ bi yɛ akɛsefoɔ nnɛ yɛde ɔmo pass ɛna kae wɔ mo minimum ɔhene bi up to nnɛ enipa pɛ sɛ ɔmo kasa tia na hene yɛ fenti no yɛnya biribi anka yɛde ne pass ne yɛnim ne ana woyɛ o ne yɛnim adwuma ana woyɛ o minim minister bi nim MP bi up to nnɛ political party bi mu a yɛntimi nka bɔne bi kɔ wɔyɛ wɔ akoma pa nim toteɛ na ne yɛ dere yɛpɛ sɛ yɛ reference ne yɛnim wɔ tama na wodi kɔ ke cross no ne yɛnim wɔ masa wo bɔ bra dwene ho o na me kasa tra young boys no mo wie school a musnika da moto no no video bi ana me hwe TikTok a emrantie nnum na akwachi obi baba fefefe na akra no ro no ho social media otimi shout out on Japan no apem abesi ne ba so no adwe ne na hu se na ne ba ne fate ho na say boys ne ba mo tiri po no m start chatting no ne didi nkoma no me yi fresh boy wo omumu na yes on ne pe no ntu afuro ka ekọ no mo kan ne hye dem na kwaku omo hwi na no osu no mo record o ba ku timi ga wo ne ba hwi wa ma de ache ene we achire ene wo osu pa omo chew masa we ya ma ye no boys no mu fi se ma ye adwuma o time will come wo ba kwa prime minister wo kurom assembly man wo kwa pre doctor position ebi a ba kwa ye lecturer they will refer you e ba se ma abu mfu saafo ne ne ya medi o matem no wo ye ne first na o se nka wo dwene ho e ka chi onipa bia wo ya de adwene ho e kire nti especially mo ye the media no wonnim ne e kire ba wo nti ne nya wo ye bia fa nyansa to ho enne ne wo ye bia fa adwene to ho enne ne wo ye bia ma ba mfiri mu mmra na kire ye bossa de kura kire wa wo kire nya ne je wa anya ne saa wo be won twetwede wa asitire mu bre bi a di anim ba position da ho so ye mfa ma mennim ofie bi mu a ahini ato ka ahini anim oduru pa enso ye se yawo de oni suban ntimum ye mfa akwasi enso nkaduru yawo so yawo na ye panyine o enso ye se yawo agye mboni ndi ye mfa akwasi ampa uko media anso yawo ni dimpa na no se kan ye wo obi wo kromo na ye yawo ne di anim because o ye de hye ndi na no obi proto ye tonsa agye firi ne nsam no wo se sam na media konne ye no de ye sa eti na omu suo so godi akonwa obeye sa times 2 ti ye mpeso obi be di akonwa suanyansa ne o na china bibi to ayetimi afrew suanyansa ne na china di bire bi babusuo ma nsa aka suanyansa ne no oman ne po obi ayi omadi omanimu a ye frewa obi anche abebe na minhira ne wotie na oye nsade o su betima bo awura homanim ne yekoyanim bra homa no so ne yenkoyanim bra homa no so ne yenkoyanim osbot for se men kan chiro se yenkoso ankonkoyanim osbot for no omo bo adwuma papa omo banya na prepare ho de awura so omo se bet TV pa ne fridge papa de a o sign osbot ho a why mistake kase ne se nti no omo se ya tumirika bra ebu akwa ubedu abu akwa me patro ebu akwa mo opposite twene bu akwa dua JHS no ehwa na omo wa chese omo bo adwuma den pa koto TV papa fridge papa de be cha ma no na omo emmoa wo number ne 0277788845 0277788845 no mo 0242026375 0242026375 from omo jozo wan na abo awuram yankunko yanim obi amai hello yes sir I really think I knew Asaf Moonlight. Peter Asaf Moonlight koko wani Yeah, that is me that I need to put you on the mind. Now I think I'm the other name but you put you the other piano. okay After my didn't come out. Now yeah, and Nancy and I will say you what or people it is a man's voice not by a and have to see a feeling like they are fast one. Yeah, but actually a mankind. By your back, the very more portray. When you take them out, the name when you say it, I am crazy. It moves a little way. Put me at idea. I said this is a little way. And of course, it's mommy and here to near from where another boy. Yamin Shasa would you have to the abo brania of full personal line. Hello yes sir But good evening. good evening sir
But I say Jerry make us say him crew. Who can say fry him go? Okay. I try. I try the maximum of it to the I'm the No. I to me pay off personal line. For number na eguso say your personal nkoma ne wa for number na eguso from the bema ba say adwuma nkoma na eguso ne producers ne dia ofra omdo beba edimpacho say o pese odo wasem ne ba ha o ha ne ba ha number na eguso ne producers ne dia ye de beguso dia mamo na wafre na wo ma abuku no omde waba say oni ne wo personal nkomo dia o free producers na omde bema na afi oni na di sa nkomo yankonko ya ni hello hello Hello. Yes sir. Good evening. Good evening sir. Meet you mbacho yanko. Good evening sir. Yeah. Udini baby akasa fini yanko ya ni mieti mbacho menti o. Yeah. Mbacho midi di ma me kase su takrade. Takrade boko de. Boko. Anaju de da mazi mu mafutu amudi tuye. Nyami nshira pa nyami nshira na onye okese ewo mafutu mu nkoso na muntu ye fo nkakaka. Akaka me wo kan se onze na mebu na aba no muntu efutu. Ananka bibi sesi wo be wie wasem no kan se bi chato se muntu ye fo se e wonyoma bi ono mo ense se mebu na aba ne de ehu shi. Ebia social media fan social media lifestyle bi ono ma. Anka o baby ana be maybe e the lifestyle bi side it na social media enga ya mo ye mema na ye ma bi no na ye hu safo no because ye bi say no e plan me tita kwa de mejiri wo kumasi obo bre bi ono ma mi nke bia ara va bi hu de me pa ko share na me pa ko ye ho ade ni bia na me hu na me hu say ono a tinka ye nya mo movies no videos ni bi kwa de to one for ko fa hu mo ani e hu mo ai Indeed, Yamishra, no your case, the Toas Empire, Yamishra, and then she don't hire for Yamishra. Yamishra, yeah, Quaco, and most wait my boy with them 10 times so cranny, a Quaco, Brenny, a percent as soon, and some will feel how, and then some the fear papa. Now, Trimu, or content and video as well. Musa, you bomb fret, some of them Fiadoya or Koye, at in some baby daba. I am also. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir, boss. Hello. Hello, Kasayet you. If I show me my minister, me come be a me say. We get friend number. But only your personal come on. Yeah, so I'm sorry to you, I want. Okay, pick a number for what? If I told me, yeah, pick a number near for a while. Pacho, you may much in the son. I make a crack. I mean, if I say, if you are sending, come never to morning. And yeah, pick a number near for die, you be free now. Let me patch you. Okay. Hello. Yeah, kun akwa nim last two callers near ko and some will fear papa. Now what you must and jam fiko che mammy agrada and binum with us and I will be when you can obey you be a dear at a non a semona and will be so chess that there be I know more dead and this is for baby or more which you more than one fine show. Maybe see at the chat by choice, would you mean can you be up and you'll be Emma Sebi, a man penny to under money mamma could I say at the channel can a cacra and you ever heard the home common and now so went to monkey. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, Ora. Oba pana to say. Yanko Pandu, my me patron answer. A radia dear do. Pacho, me tell program fan, so there be a me cry. I will be busy. And I am more than Ticania Cabia. Me patron say. And then you would have Ticania Cabia and answer and you're busy. Why? Oh, me patron, me home family. Now, as I say, Obom Pay, me rally a situation, so the sense me.
There's all coming by I will did one qua did ya when yana numeri Radin Fanka na we am so ya penny hospital bi na kona asichiri yade ani mojabolo so de ye twen Awurade a womna na yahu to misre wa ya na apɛ hospital bi no ma pedro bi so de aka ni peduane e koye ni mwai nyame nhyira obi oso aha na ye de frɛ no besini akon akoye no ye de frɛ no si ha na yakon e de akoye no ye kɔ computer so de aba ye kɔ bedura ye de ne to aso bebre ye kwa basisi atwen ye basisi ebi ki abago se se di nu frani habaya no a man di mu ebi ni paso ye de paso esa do be abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso abrim pomo so mo beji binwe fifue maminti ana fufue one more the fue one papi paso paso inti fifue maminti ana fufue one more the fue one papi paso 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 Nominyansem wonto manipa wonya fiedu wotwen ensese apemfo nom hyene nso se FDA agi dwadie nkratoi atum se opedudu etu a fra homa turufue 0533 770 490. Poku na obi ayenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha na na kasa che wada enansen ommo no homodi sempo wompem na se wampedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menu anom so obai si woko die nkohini ne enubina ebra donek heba mister ewo ho diamond scientific heba fo ene de aba eye mama dro papa bo adwuma se yesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban busu immune system we die ko pebi to ba bi atonto aduro pia na nya na ana akodom na se tuma se ne oboase kwantempo no so one abort college ene de nimhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me duru ho da ago na adiachi muda so da adiachi afeni asori o ene wa man we dey me dase what solve me problem ya mama papa we dey me nyanko Donek heba mister eye memedro obi a onya mfinhye du nwato nka ho upebi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye de nkra to yatum ati oi honey and about surprise edusa herbal mixture any edusa herbal capsules who said dawo complain with sisini koko a epe agye wakade eno hu dwakase pa na ne mekodi brew eyema mani mema eye koko ni sisi yare drokese pa edusa herbal mixture any edusa herbal capsules edusa herbal mixture any edusa herbal capsules emma mema gina brand na eyema na edusa ya wasese me brabo obuye sweetie me the command mama adwamo what dance ye aye juma it's a living testimony kone kwajudi what kaki ya edusa pray obie timinum bi agisa apemfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumie FDA age adwade nkratoi atom ena ye ko akoye tenase sei ya na eja dam din ene eye fiada e ka da twedi ampon aye no dida biada metenase aye kokobo eye nkaye ena mebom se monko enkomonim na niema enkotote emfama yeti yanimu a ena ye ko apamfo na tenase Asem Npe Nipa panyini wa ha sanso na me producers ni ebom achi dom adwumadie no akotote e de amaye fie ha na me ka bibia se ne no eja dam pa they say ye ko na otwe ya ye nyina ye to ne ye ko hunu se video bi security ye ngo video na ye ya de nyina eye owura samija mfi maka cho se mini and this party but nipa me pena sempa me wish se da chi bi oba be mampanyini Asante regional minister na eye samija mfi mamu mu nyina 12 years eye ne ye hunu na chire ne ye ka
omu bia betima ye mampanyini e wo man Ghana mti mepe omasem Samija mfia ko iska dia ma grada ama Ghana bozi buei Asem Npe ni ye nti bida ne firi hin na ye de ye ba ne sen e na abasa chese no aya ahomtie pa e wo man yi mu achese ye hunu ne ka ene ye hunu ne tobere ne senti ni social media nkofo twenda awere e kontokwa wo ha chese ano e din pa na yenko ni yenko we kwan e fa so ne sika no e kwan e fa so e de ma won na ye wia ni awowo a obeka fa ya ma kwan na so atima kan fa so man ba pa aha no ye meye politics sesi a ye nse citizen a ye nyina ye wo kuruma ye pe kuro nkoso na bibia si a ye nte ye ho ase ni ye pe dokore de ato ba bieda nti wo NDC anumere di nokore wo MPP anumere di nokore wo frɛ na me hu ye friends political we wo kasemu a mayi wa firi so ntam kura ye di nokore ankoyi a me hunu sa ankoyi ekoyi a me hunu sa ekoyi go wo kasa ye be hunu ba bia ofiri bantampa wanu nsi nti ye nyina ye hwe ni yie ni ye tima kan ye ka ye kwa ahoma ne so abasisi ayenko ni yenko hwe ni yesi amra we never Okay, ye kwa yanimu a na ye ko Kevin ya mo masomra na intimi hihade na nya akono mmani mfiri so ma me ne yenko yanim enti no ye ko yanimu a na ye kro ne yesi na wotwe ne yatwade a kyerem no wohwemu yi a Samija mfibere oshi agrada no ne ye course no owura ne kam wo yi dares no pone ketwa bi senko de ma agrada si eso na ochim ne nsaje ne ekura ne nyina owi ana Samitu ne ka ko be he Ghanafoɔ entokwa ija dem den na we na binom se na obi ache obi ade amo ede ne ha mo enti ne ha nipa ne bi nti amo omo kasa no eno nso na wo ho no Kevin fa ba ko wom kan wansa na meyenu ni ja na chire meje ne later fa ba ko wom kan ne agrada aye nti a Samija mfi a wo ye NDC ni a o mampani dondama ni mama ama ni post ekoche ni ska ha nipa no ba ko ne ye be yidi a chiro ne wi a na wo kire wadwa no hu se de osi kire wadwa fa Kevin yenko yanim watam Ghana sika twitwidie e twa what say wo wo de ntia council of state for nyina ejitu mu se ba me ye rense minimum watam Ghana sika twitwidie e twa business class ticket amawukunu ene wo baba asanso twa Ghana sika ma wo mu pedi in dollars enye simple na Ghana yo mama no papa company and obi de company sika yesa enga wo mfamo no anentina Ghana ha politics nti yempe no kresa enti se John Mahama obi ofa ni chief justice and MPP 40 akonya so ena nipa kro no koyesi aka MPP 4 enka petition ba ke beka se yemhwemo what say wo wo de ntia council of state for nyina ejitu mu se maame no ye rense minimum watam Ghana sika twitwidie e de twa business class ticket amawukunu ene wo baba asanso twa Ghana sika ma wo mu ya ko akoyanim Kevin yenkonkoyanim
yenkonko ye no we ye bra Asami Jamfi MPP wa bem na Chief of Justice tukwan ni kunu tukwan no de Dallas twa print ticket de man Asami Jamfi PA say once aban na appoint ne de say sika na ya aban sika na right be no was we twa ticket mani kunu asif say woman ye ntua ne ka and won't mean yes ka wo ba bia Asami Jamfi asem wo be kan yan no na ketremam pronti no enenne ono nso akoyi Dallas nkofo so kire ne se wonso aban appoint unto wanya yi ayo man ni sika ade na wo so di koma maame agrada na ze Asami Jamfi ni o kan ne bi atwam ene ne enti enne ye ne na ekono no afa ye wi a nipa no o che ni sika no so no ni ono so kan ne mre bi ene ne enti enne ye che ni sika ha ye no ye be boy no so di ama na afa odo nkire mu ba wahunu ni awoka na wadi nokore oka bibi wom wosi adenti na politics nti yempe nokore sa na ese nokore hia obia ti bre na dusi ye ka nokore kire wono nso na afi ye kokọ yanim a na ye nyina ye bepre na yakon akọ amanema akọtọte ede amaye aha ye firu aye ba the France hotel omaba the France hotel omaba ba bedura je sa hotel we no agemanfo uba ne mpatem ha ye hwam mpatem ha dia hotel agemanfo mo mba bi da na ho hwam ho akọ no wura ho so wura hotel no the France hotel ho no ana they say the restaurant no waso bi abeka wa je say omo wa hande me mo adi omo nkomo na yakon akoye ni mama niema akotote dia ma opani pambacho akwaba aya no ahwese wayi na so asokokwa na green green ene ye odi owum oba pa de ne kokwa na green ene no ano no red mean stop ti green dia na say go opani na kwaba bacho bibia boko de ye do bo ade ase yasi say restaurant koso e wo di frank wa no odene na emse okra na osa ada no bo honko mo kakra mi enti yo de kan ada otiefo no wa refo ase so mama e kwanya ti say the frank dada no a say di sinim na restaurant na wo okay na beni fo say bebe ya kun dru ni mfi bebe ye be yedu no na wo say ye be mo shemu kena ye di ni marketing kiti bia ni nim ewurawura ebe gwuro Jafi na yese oba so oche ewo ajaya asiesie no Jafi na abro yi kumako ma yetimi BP ma BP I think se fata so minyane nti yese nyame pe dachina ena ne foforo ne se de mo hye mu kena no mo hye da bia no ba sa na tie sa pe penalty dachina no kono pepepe aya china Saturday anopa no nkono wow piano se na nhyehyɛ ne bɛkɔ anopa no se na ebeti makɔ nhyehyɛ no obapa managers bacho akwaba bibi abɔkɔ de se na nhyehyɛ ne bɛkɔ china anopa no bacho nhyehyɛ o ho ne se first come first serve okay yeah se nipa 10 edi kan ba no pay for free wow yeah and 10% of discount so ewo ho no eye china na mo bie no 9 no se me ni producers yi nyina aboa ye ho ano beguo ntem 10 a ye ni didi free ansana after free na chi no nipa bi obedidi bia no so no 10% discount they said you are not better 1 million it means we tua 900 cedis wow oh any nice enu ane bi design na mo wo ho na afi ya hunu se betima boy wudam na niam akoto te dia ma aduane bi design enu ane ne de eye ni abi bi na aye de okay so ba Ghana ha de a ufi no for de ani bi enu wa hey sana different for you no ye bi wow oba santimem so de a ye di abi twi kura gasa ma no kura no ye twi ama wow ye ganye de his na mu say sei ni ye no enye fufu na the fried fufu enye fufu a ye ko won machine dia bro pam pam pa pam bem begina so wow ta orugun ko no si so pai menkan fufu body by the ufu bro so by hey wow what next are she no so de ende mema e mo ni de ni type of pa yin mi ye ni ready dem mo say your price so fried rice so ye ba pizza so dia type bi a opi bi a burger club sandwich all types of
ayi bia bia eno ame akura me jiwudi on se eno ano wo ye enuane ahodo nan bi se ye nka bi nhwe na ebra me duru wo ka bi hwe me hu se yes waba na wabo ahon so na mafre mu so ampa ma hye mu kenan so ampa ndi no me amejimudi we ne de fa so aka che onipa bi a woti ese wo wo ahwa ampa temu pe ba bi ada a wo sori aduane a wo bedi amana ye o ketre ma so de enso ka ho de a e difference wa o san mo ho ye mistake kese na hotel ni hotel eni mambo uduro na osiki okura ni tuo gina no ho a otim ze o ye tight ye ni agoro na ano na me twam na mo se man bi so ye script oni ne di enkomo na so onse ye nipa eden obi betima wura na consider no se masa ye hade ye nyesa me nim ne nipa kro be pa free ni wo be kasa na me hede twam ye se ne amante no was ye hade ye ni agoro ha din kasa asem ni nche na aba ye mfa nche am se wow woni me awoye discipline no ye aduma difference hotel ho akono aduan na be kan wo de bibia sei metezi asese obi pese odi ne birthday niam bi etesa no pe restaurant ho kran so a obi humu a mutumi ye nhyehyɛ ye ma no na mo hwe di ma ne ya akono pa eno so ho nkomo te sei mpacha ye no kre so pe baby your birthday wedding reception okay yeah all kind of program bia ye no difference okay wow ne bo no so da form mpacha e bo ne da form wow enye ebona da form no kwa so se oba ne se opese odi birthday the christian ye ya chepa sa ala ye ya chepa mo gini tumo we ba na surprise na ho ye kama ye ya chepa the creative one mo hu se obeba no se de obeba bia no wanim ebe nyam na nya aduan so kwa o ense bia opebia bi o alcoholic not one bibia opebia wow so bono kwa aduan na so so faso ansa no wadi so a bibia wow we your friend no ehwa difference no obo aduma papa no hotel on say anokwasem ne man ya akono say nipa na ne de anso America brochima mu omani hunade omono ade fe yo mfe ade ye mfe sana no me ko mu so be sisa TVs ni nyina na o sa ade foforo abegum otida bi obese nsesa ye ba ho money ate mpatwa mo number bi bia na obi bo pese obuku bi one na dofo obi pese obedi birthday china no kra so obi pese oba na location sem no sabe obehu exact place no obenya number bi e de asiso ebi da manim se no ana mo amwo ha de mo amu nsiso number bi wo ha mo mfama ye na mpacho se obi ehwehwe ya ye wo ehwa overseas okay ye ben 21st killing che ho pe okay mpacho your telephone number no so ye 0595 371 597 ebiem 0595 371 597 so unya fra number we ya unsa be kan se wo buku hotel se wo be pa aduane yedi ebi wo kura wa na ho para no pa no filisi ono ho ho bedidi wo because of omunu ne penti a utime frɛ na waka nuane a wo pɛ no wa hyɛ time abeba wo meduru no ma mo antena se anche kura ena ya me fɛ wo mo unya buku di abeba no na ya ready na wo kwa kodi na omoduane to ketre maso a se wo try di omunuane ahodo nan a wo bra ho a wo hunu aduane abedi bi wo ye confused because we di bayera mpesi a stew no obete de we di jollof rice a obete de plain rice obete de tini nyina mu no obabiem se obeto aduan a bo za se we ye me de we unhunu ne a wo modi ni se wo to ena mu ye unique ni difa number no na dwumadie bia wo pese wudie no even se wo ye event bi kra na ohi omo a ombe ye nhyehyɛ de aduane na brɛw amane ma akotote e de ama wo pa baby pa danso bia ene se me ko ne hwa ye manam se a hotel yi se ya na mpe no mu se nkofo bia betena ho na me nso nyina asole bu mu ko nam se ada mu ko mu beda ya na se wo ha ye mo pedan afi kra na ye tro mu ye next place bi se wo mu nko kire se de ha ye secure security ye tight na dan mu nhwam efe no amada bia da nipa pe anti wo ba me se do buku na sa ba mpofiri mo anhwa na edi ayo wo buku nko ade om beto amane ma akotote managers but all be bia dey try to na afi ya sorry asem no pacho kakra make an say difference dey oba wonye wo okay so me sa fro biara o he me say difference dey opa baby krampa ahwebo a DST bo ha ehwe ne live wow yeah inti obi biara opembo ahwebo o mra difference wo da wurum kra na ahwebi wo da wurum na wo hwe wow my guy obanimpa
bibi o ha de be so so mo be ba chena no ene said ye niam be ko bia na afi ye nsori so ye de masese mama esa kwanye ya boa ye ho e pese se sane emu nti na ye tun sa fro bia okay e chena 9 o'clock okay na ye bie okay ye mpon e bie chena 9 o'clock no ya ye mpon tuam sa 24 hours in time bia baba sa u pa aduane de sa etimi da hotel bi na kom de me na abo be 1 2 a anya mu hakra me frɛ aduane na mba menya bibia di me da kitchen wa ha na me da chef for no ye for wow this is ba ko ni kuma okay ba kwa da ma ba ya kana ide okay well run shit for there wow tem bia be bia yeah juma yo wow e bia wo bia so frɛ ana gi de sun class en fa aduane ne mre wa yeah de be bro wow yensi number ne so bi but your number is 0595 0595 371 371 597 0595 371 597 difference and what you on can or more boy juma papa chef boy juma head of chef and a tiano on a dominant no just a duaning on us catch us a bear many median no one we saw a juma would have said didn't know far bear man or say go for be no or moya mamre a binumia comfort be a software ya no bi mpo bi obu ni nsane ne yekeka ho sa ne sentino nipa hodo nso na ba ho onim ne obi chiri ni obi nchiri anti mo chusu be ma na wana mselu durans papa we onim ne awoye edi nyame nhyira mo se mo nso ma ba ha se ebenya bibia di na niema akototi di ama ye musu amere pa bia mu no ye nyadofo bi eto afo abeda kakra na niema akototi di ama yes ba echina adofo be ba edi adofo be ba echina aduane bia be chire bia first time ye ma wo upe pizza ubenya pizza ene be ma ho aye de china no echina obi be da be china won chama ji pizza de akwache de ai obi be je ne ntano de akwa surprise de ge go yi unu ejina he ejina na won kone ala papa o je de akwa surprise obi yesi pizza ejina ye firi o ya munya no ba kuma ba o ban ko ya do ye wo baby ayi kura se wo de mato gasi na yo we see Hannah the Frank for the yebesi omo bo adwuma papa hotel no we chire he ya Sompa Asem Npe Nipa ye mpata mu he ya na se 21st kenek he ya o fa chire wa obekwa akwato omo yes obekwa akwato omo na o ma hwe wa manema akotote e de ama ye nimu a na ye ko ti se ye ko ye hwe e bra na MPP for wa bam asema ye wura samija mfi be kan ye aba se oba bia na appoint na bam ekotwa ticket de man ni krutina business class samija mfi be ma ye hunu se na enye se abanya appoint na de dollars it means ya aban sika because abanya duma na wo ye enti no samija mfi anwene se sa woman no ebia no aye business ache ebi oni ni kunu wo mu business disca wo mu once abanya appoint no go se abanya sika ene ne wo nso abanya appoint na aso akoche sika enti na se wo kire se kwan da ho se nipa timika na nipa timika disame wo de dadada de na be confirm na de enti ma kwan se onipa bia wo tie bia betima kabe afa bi no se nyesika na oyi na ha omo na emu magrada na se na ndi onya nipa ami agrada atikuro ma oye nipa waje konfo abaye sofo ada ne ache na de e ha mo enom se ye ngohwe ade mra ye heba ibe hu ade kronti e ha omo eti ye gogohwe mra sesi aye heba ye bape ye nyina be hu ade kronti e ha Ghana fo nyina na afa ye de ye nte hu aba na ya ko akoye ni ye nhwe mra sesi a Kevin ya ta na de Yesu aka no emrem se fiame wase ne hini awie utuma no wanto ama no wawini enti toma ne preko na de Yesu aka no emrem se urade yi vision kira na ko a nyame yi vision kira yesi yenka ya no ntum ne yenkoda. You have to work on it. That is why I am working on it. I am not here to do politics. I am here to work on it for what God has told me to come to pass. And makase onyame a mimini mu no amesom no no onyame oyidi kire me no se ne me wa mama hu amamu ane chese na asam nya no kore se de nyame mama hu ya na amamu a I will go back to the shrine and it is a promise because me jinyame di se ni tumi wo ho na ni tumi ye djuma na de ono awrade yidi kire me no me jira ha e ka kire Ghana fo nyina se de nyame ye kire me se Dr. Mahmoud Bawumia on kana command to him. He is the next president. I will go back to the shrine. And it is a promise.
And I know what God revealed to me will surely come to pass. Vote for Dr. Mahmoud Bawumia. He is the next president of Ghana. Because they be who ya na make and I will go back and serve the gods. Who say Yamiasam and Yanokre, but say Yamiasam Yanokredia, it is possible for Dr. Mahmoud Bawumia to win this 2024 election. And right now on your Yami was sitting here. Sompa FM. Ankoma wodi ya no ntino owie no anso wa no sa gina na solid dem tu anamon foforo biem eno nso so ye bekọ akọhwe na ye wie abuza the search person ye tamska de mano abra waban aba ban mu ana yengo hwe no so mra sisi ye kọ akọhwe aba sisi ye no na solid dem anamon otu ye ne ye nhwemra na afi yenko ye nim Kevin oyata ata ye quick mama na afi bibia ento wano ne yenko ye nim nkofo ante ase yam se maami a watuma di papa ya hwe ye beto abansem wo kan ba ko na eba no kra de airtime na nipa na timamba abefa wa ma wadwuma otam ni sika nia wo ye no na ade koma no Kevin mote ye nka de mo fa de toso nso ne yenkonko ye nima oti asem na ase ndi akoba ne sa na ankoboa ndi de yaw abre omanfo pa in fact MPP fo ni bi adwa NDC fo ni bi so adwa NDC fo na kan no kode no omadwa papa ebi busa questions bebre say ti yen ye ko bo atwede pre say mampanyini be ba akonwa so ye mo ana me nti asem na ase no odi mampanyini na tem odi sire queen na asusu mampanyini keka we nyina akire papa yi na wo beduru ya eni bosumi nsia wo wura tim afiri ya we nyina ta no nko vote yesai wan fa ma mumpoma awene na enne no agotema mansa de enko na abasem be enko na asie enu nti na manfo bi so monte ase nti ye bossa video na so na matie tamana John Dramani Mama His Excellency our President April Mampanyin sema agrada eka ne campaign a oyeti ane animguase a wode gu Mampanyin ne yere na enne sa Mampanyin aba no aponte wa na nka eba a wayiwo obi adu papa atem se ya kade na sese wo ba no ye na wo ba ya chese odi papa no onitire wo na anim ne wo ye na wakotu anamo ati sei Kevin na Maria me yanko ai na afi yatimi akon ede akoyanim de no soso a afi yanimu a na ye kro yanimu a na ye kro ekoso aka se eye togwe ahaban keke azigbirigbo zonkaru kagoka togwe ahaban keke azibiribo zonkaru kagoka togwe ahaban keke no obo aduma wo togwe no obo aduma pa ewo ejusu bomfa eche kurum kwana eche kurum bomfa wa papa ne bo aduma pa wose honhom mu aduma biala tumirika na oba ne so oba bedura obejewo o pe bambo oye security personnel bi to say soldier police na mukokon mo patantokwa ope bambo kesi atoge abanke kesi mensa ne ho afi niam bi koso wa setene honhom fam atia wo kra wose bla beda no no mo ama niam enkotote emfama ho togesi ade biala e kan onipadua ho a wo be ye okay wa setene wo be successful no me pa jo yo no toge e ba ne form nim dia onim form ba onim ye besi ne china e se ndi ya bra ho fa onyina yi ansa na berebone na ba wose ntotuo bra ntokwa asie ne mum totowo ansa na ntokwa aba ebebuo kesi atogebu bia no a na kai nipa nsem bebre togezi fa number ne frɛ number ne 0244 484747 024448 4747 024448 4747 or 024450 6620 024450 6620 ofre togwe ahaban keke azibiribo zonkaru kagoka ojeso na niema akotote ede amaw togwe ena wote ne nkan togwe ena wote ne nkan togwe ena wote ne nkan afi yamfa maame ne de no engom na afi afrefo no ye cheche ya adwene yo munso atimati aseye na omatima wuram ama niema
akotote dia mai onye ready amfa diamond scientific form dem na yankonko yanim ententem so pa yemre no ya na eso antino ehhehye ne se ne bibia beko kama pa anti yamfa ntum na yehwe maame no yes tama ne yemu samope abanya slave queen for the best constitution am area and you to say ne for some ope abanya slave queen for where's me na odi me mame wo ye where's we na o twa nyade yo abai we na mo be abai we na mo vote for a responsible man like Dr. Mahmoud Bawumia. Tie, so we are Bema. Now we are there. Adie is very important. Now we are anywhere here. You are not a responsible man. We are ba. Now we are there. Now we wouldn't Bema. We do it here. You are not a responsible woman. Dr. Mahmoud Bawumia. Otua. Wait, now say, Ghana, we have father and we have mother. Ghana is the land of Oba. Yes. Your body, yes. Mother Ghana. Yes. How are you going to vote for a presidential candidate which we have not seen the wife following him? All because of the slim queens. About this 1 year campaign. Emma Metinaso. Emma Fankodi, young guys. Can say amen. Amen. We are bear man. For way too hopeful. Okay. One more better ye. That's it. I hear you see. What Jamainti. We really knew it. Can say a Jamain. Only I yo. Dr. Mahmoud Bawumia. He is responsible. With a good wife. Madam Samira. So we are all going to vote for him. Whether you like it or not. He is incoming president. Solena Yadadema Jesus. Endi abusuafo na se ebra na yeto abano nea ododontwie ne beka yan no na nko no so ka de agi ne din se nka ba mu a anko aka se wo nyame bi de na mahunu se maami woni ne nyame ni omo agimi papa se ga na fo na ya na ombe dadae omu nitiri sei no ne nyame no hunu hwe ena ono nso so saa na ote ena ode ababa befra ene ensem wa ha pa na ese maama na se we nyimu nyina wa asori amohwe omo ese maama no ase we mu nyina wa asole ohwe omo aye na nima begina so ase sebe ye de na ma han ye be ba ho ne abedi ngomo e wo ho doneg fo aba ye ne doneg fo ko twetwe ngomo so nkokura doneg fo ye no mo ko twetwe ngomo so nkokura aka che doneg no omo bo adwuma doneg fo no bo adwuma papa ndi ye ko ne doneg fo akotwetwe ngomo Dr. Penny Mpatro bibia boko de ya nyam adom ota na so e awrade ayade dodo da twedi ampase Dr. Adia na ekoso na watwi wo makachi nyame adom doneg ya kache wo boko okay inshira nkwa na wo sa ene yidi ene ga ya san Ghana for sum correct nkwa na wo doneg ya so na nyimire ma yenchia Ghana ma nyina okay ebia obi a hwe efiri bia na yechia no ebia obi a etie efiri bia so yechia no okay na asempante ene nam panyifo se abosoba na ma ya ha na abibia so hu se otumfo ebo ba bi kwan a se hoye de ho hiam nti ye ka che Ghana for say na de papa aba age amanfo aware esi ho yi de papa aba e boy nu anum emema de papa aba na obi a enum edi adanse okay na o ka ho asem no aye aduro esi manimu a e friend say doneg ba mesche ha omo mo TV ni de omo tum say picture ne bi da TV no so na mbese aka so egu ase ha de opeso ni edi nkomo me ka se wi a anase me ka se ya apeso ni edi nkomo afre phone no a ye fa ha na ya ka se doneg a edo be ho asem ne ye kin okay ya ba do hu dawura ebura afini ya de bia ya ka se ese bia no doneg kan nyame adom esa ya de bia abosu bia no doneg kan esa empo de na ye nim kura no a
na da ye nyintu betumi asam asa amanfo fredi adanse se ma duro yi se na tie na wogidi se ampa se na sa na me sa wonum ye no sa wonum ye no wo hunu ne ewu ohun de ewu ha enti se bi na nye se bi ndwa bi ne yedwa ndwa bi ne yedwa ana se mfuturo bi ne yeba beto agum oni na mom e do pa ne ye de brewo first of all obi on mo oye adwumaden oye construction work oye machine na se machine work oye kuani adwuma bia oye bia no wota na to so se bia ya ma memo mai na me ba me fa adwum omoto so saa fra na pakusi anwumre obapo obedu fie na hunam nyina tutu no especially ne sisi odimi tan sisi so sira wa se wote saa ana se adwuma edin eti agya wo sisi ade a se oye driver ni ana se oye den ade adwuma na wo ye yesi kwan fa sisi ade ne ba so de ene problem mai the problem mai ne se obaje adu no atum no kwakoto bi na eko edi se wo sisi pa na se ana se wo sisi ade pa na se tumu mienu a okay amwo ma ntum ne adwuma se de wo se wo ya kokopa aduro esi manim ibi no anum na to oto adre de no ehye so okay se de sisi ade na esi aduru bia no ye hye wo se do na ki ebesa de amaw no kre ye ni hia ne se ye be kire wo no obaje onuma do no wi a eno anu no okay ya de nyina etu ayira patcho donek heba mixture okay donek heba mixture ebia na me kase na wo num bi but wo nua bi anum bi ana wadamfo bi anum bi bisa ne se onuma do no net sen so odi adanse papa kire wo dia ene na entwuntwan wo na ase kora kokope bi ne to ne nom okay sɛ wa sɛ wo hwɛ manyumre ya kokko no kope bi na to ne nom saa na me san ka sɛ mia obi won ma na dwuma nti odidi anadwo anu nti odidi anadwo na ade be kyena na funu ayekapu anu nti ama na funu kora ɛyɛ kase ɔte sɛ afianga mete yi ɔte na funu ba na ɛba na funu ɛyɛ kase sɛ wa nyankopɔn ade bɔ mu no ɔ honam ɔde ma obi a ha eti anadwo didi nti ofunu ɛyɛ kase ana sɛ ensa no mu nti ofunu ɛyɛ kase a sɛ wa enkasa ɛyɛ sika furu na wunya dabi yale furu ɛyɛ yade na wo yade ana sɛ ɛyɛ wu na o prepare dia ma ho sɛ wa kopa do na ekni bi for the word dia na dwena wie no kapo yɛde nom hyaso num bi na da nyame yado na ade pa bi kyenya ne a bon sɛ wo furu na ayɛ kase no nyinaa no ɛbɛ na ne sade o mu nyinaa na sɛ ukɔ agya nan so a sɛ pa sɛ wo didi anwumre ya fa kyeme wo ba yi ne nyinaa pia bontene okay na wo yɛmna da hɔ ayɛ flat asa aboa mo sɛ didi yie akyerɛ sɛ ɛboa wo yi ne yie abi nyinaa pia bontene no na o sɛ didi yie anu nti sɛ wonum kura anya wo da ana sɛ wonum anto so aduane anya wakɔ no a do na kana sɛ abɛboa wo asa boost wo appetite okay so hu sɛ adu no sitie ha ɛbɛboa boost wo appetite ama wo tuma sɛ didi yie anu nti obi biara meka sɛ na impo aduane nya ne da na sɛ ne kɔn no aduane no do na kana sɛ aboa wo kura ma wo sɛ didi didi yie ama wo sɛ timi da yie okay na wakɔ da yie no mesrɛ wa na ɔho kan ni da wo nkyɛn no sɛ wɔyɛ ɔba wo waware no wabɛtena fie ana sɛ obi a wo ne te obi anim sɛ ɔmpena no okay na woyɛ bɛma na wontumi nya ne ho adwuma ne deɛ ɛno so yɛ asɛm foforo ayɛ asɛm foforo ɛne na mekamfo do na ɛkana ma wo na kyerɛ wa sɛ ɔba kasakasa w'anim a ɛyɛ nema mmienu ayɛ da sɛ ompim yie ana sɛ wo si kasa ba wo ne te fie no ɛnkɔ yie sɛ wate aseɛ ɛyɛ nema mmienu na ɔba no wote a n'ani gye wo ho ayɛ da wo si kasa mu yɛ ana sɛ ompa so adwuma yɛ dɛ ompa so adwuma ɛyɛ sɛ baako kora atɔkyema a wo problem asɛm aba sɛ wa wo de ebia na wo sika asɛm yɛ na so ompa so nkɔmɔ ɛnkɔ yie ɛne na anu yɛ na sima nim yɛ omenua a wo hwɛ me anwumre yi ayɛ do neck ba mɛkyɛ ho asɛm na mekan okay sɛ wo de ne nkɔ yie wo yɛ less than 1 minute wo yɛ less than 2 minutes ya we ayɛ se yɛ frɛ no abadum ɛmɛma okay pa kyɛw sɛ wo hwɛ me anwumre a me se aduru esi me yɛ frɛ no abadum ɛmɛma okay ayɛ do neck ba mixture okay wo de awo se wo bɛ sɛ 80 years 75 years 70 years 60 years nti wagye atom sɛ enyini nti twɛ sɛ basa wo se aduru ne frɛ no abadum de ɛmɛma nti na wo be wura ha na mɛma na ɛko ho ansa man bi wo ko fie 2 weeks ni ɛsɛ onum wie na fa ne ma na level nti ɔde kyina obi aso asi ansa na wakofie saa aduru ne aduru ɛyɛ abadum ɛmɛma ɛnu nti sɛ wo mɛma sam anya enkodi adan enkodi nkɔmɔ nkyerɛ obi a masa ɔdo bɛkɔ ɔbɛka sɛ bra yi kura de bia ɔbɛta ikuntan wɔ nam ha yi sɛ hwi nim wɔkyesi mi saa menya ɛna megye tu mu a mene ne kɔyɛ masa sɛ pio na no aban mu nipa bi kura frɛ kontɔkɔ adum sɛ ade na so nani masa sɛ pio why sɛ dabo no ɛma ma enkodi ho nkɔmɔ ɛnkasa ntia wɔ nim saa masa aduro bi kɔsi wo mpa na tifi anopa bobi anumere bobi
wo vie wo dwuma no anadwo no be sharp na 20 minutes solid ade chana pa mo se wo hwe woti kwasa akwa yi ni ani asa agro ase hello me inspector wa ma bia ma chiwa to so tin se ne ma kono wo se no pa na kwa wo se wo hwe wo sa ase na ase o kana se bu ni tirimba wonte akire se anadwo no ekoyie ifa na bado mema ayo donek wa asem ne yekan se wo ye kan se wo bi agro ne yedie mema ato do bi adi ho adanse ade na aka se wo to ko bi ato anom ayo donek heba mixture na me sai ka se obi ono ma se nka ofuro soro hanu ma ofura ayo ba soro ase minia na nso kan si a entum mutu na no hwe the pressure timi kosoro saa abasa na iso pe bi tena na ne system na dey ekofom san na watumi asa ato so se wa hwe yi a obetwa hwe agu kura abra wani na anase obusun for anya prepared because the crave because can clone wey dey yi yeah ko do na kini bi wo dey auto frɛ ne ne ncho do we be sia ya duro ebe blood pressure na sekura mo na ko form be stabilize what you say e do na ko asem ne kan ani ma ye aya duro no enwanwa se kan asem a kyerɛ wo a onyinni ma me ka ba ko pa nkyerɛ wo bia bi o ha ifa na kama akote na se me kan obi frɛ wo say kama na ma kyerɛ wo twetwa ko te dey do na bi wonye dwini wan tre kura se ayi dua ani ye aye kama akote no enua ne ye aye enua ne bo ye kra free sirem ani ye aye do na enko hini nko kyerɛ se enua ne hini enko ne ye aye do te gu yam what me say yes any my day akoyam aye donek heba donc obi wo radio so wotie o yes africa mu ye man number no na aja ono so pe bi ato awatimi ato me na me da se obi a wotie radio bia no pacho so ukuta phone bo number no gu phone no so me kasa bia woni edi nkomo se won kuta phone na kuta pen atwere pacho number se ne eni yenko 0246 72 76 77 0246 72 76 77 so want me am fa no second line eni another one from say aye busy for second line 0249 20 82 52 0249 20 82 52 omo mo hwe TV ne de numbers ne gu TV na se I don't see mpacho frɛ ana se wo do pese hu se de do ne siti a fa phone no le twa do ne picture na me ado na sa de pa picture ne a akokɔ pe bi ato ana wanom sa ne ya be sai ka se obi wo hɔ no ma wanya stroke ana se ne ma me ne papa bi anya stroke I don't ama ne kasa kora ensisi su yi ama ne nante ensisi su yi pacho oya de a ase na ne ho ye de wo so se de wanya Parkinson disease no I do not about Mr. Adam one. Patrol. The one I was also no, and they said there was also now a bit one time. Only into that maybe can also say you had the Omoka. If I show what in your hot so, yes, say, so triple fire. Chiraman, uncle, what a couple of top. Yeah, can I say, yes, that but just say it is as simple as it was in your dinner. Maybe I was gonna be a brewery say. Enu 40 cities. Wow. Maybe I'm gonna be a Kumasi Crown, Abu Swan Kumasi 30 cities. Na say wo Ghana Kumasi achi, say be a war north. And I will be a eastern region, our western region. Enu 40 cities. But all. So wo hwe menumre, na say wo takra de a. Ko ni kire Mensa. Mensa, Cape Coast for Boachansa. Takra our Kotokroba market. Say wo incha. Inche matters are sundown on the opposite. That's to be one of who be ato. Sunyane for a mo hwe menumre, Sunyane. Aya Greater Pharmacy, sorry. Aya Mosaic Pharmacy. And I say Cap Heba. And I say Green Light Pharmacy. Omo nyina e wo bi. Se wo Sunyane do masia Edike Heba e wo bi. Baby any for a mo hwe menumre, and I say se wo Western of baby a na person beto do ton e makumase. For the Greater Pharmacy. And I say Raphael Heba. And I said, Mr. Kinako, Mr. Nyako, and I said Kinako Pharmacy, the same, you know. Do call free for more tell your pharmacy, and I said, tell your hairbar, Obi. So, Hoa, and I said, what are you for the whole? I bet some, and so it will be. And I said, what Tamala Nuria, Tamalephone, my friends, and I'm not Tamale Baho. Furniture, Dokuloku, and I hide Dokuloku Pharmacy, if you are home. What furniture by my home? Any GN Bank on a opposite. Heba shop any GN Bank on a opposite. Charles Heba. Any GN Bank on a opposite. If you are so what come say ha. Patro baby will be a pancrono area say. But do ma and one more area in the furniture fia.
ɛyɛ Sompa fie ase oba so hwɛ ka akyire ana sɛ ɔdɔ so pɛ Donek ba Mr. Ato to mo hwɛ ne mo area ba bia no fo ne kyire fie ha ana sɛ Sompa ase oba ɔso hwɛ ka akyire ana sɛ wo so opɛ Donek ba Mr. Ato Ghana ha fa na wo da bia wo bia no akyem ɔda ɛyɛ kade ɛyɛ agona so oduro wini ba fo ba bia wo bia ne de do ne bia abobo no on se ntimi kan nyina san se edoso se wo nkran na se wo pebia to atone a patwofo no kire o kan shi dry clean o kan shi dry clean repash herba capital O2 herba tenatat herba kingswalk herba se wo ashaman a patwo ashaman fo enfo o mo no kire FK chemist our traffic light na se any equity service and loans e opposite kaswa friend or run about na se one man ye ba kire obi a yedne bi wo baby even our friend na for ye kire baby a wo bia no na me adom ye de bia ben wo ekoko bi na to no no we na be say ka say obi wo no mo a se na ni sei no o hwa de a ohunu ni yi na ni o hwa de ohunu ni yi onum bia se anya se wa hospital anya se bia onya glaucoma ana se bia onya cataract ete ana wonu so na se wonu na ayekọ pa de a wapo saa utumi nya ho hwe e be kura no person na ensufu ni ase ne ba kopo do na ekini bi o ta frɛ ne ibi wonu ma ye be ma o de aka ho na me ado na wonu do no wi a wose wonu so a aye na hu hwe ni nyina atenwan saa na ensu atutotoyi o ma me na papa bi so anya sasabro bo se obunya ne saa na ha se no na bakọ se no ase mo je be do na ayekọ se wa bo kura utumi so de nante bo se na ho so kopo do na ekini bi toma no a frɛ ne ye ma fa bebi enka ho na fa ma no na me ado na wonu ma do no wi a wonu na ni so betene wan ne hu na me na tutunu nyina betene wan aye do na ka ba mesha ho asem ne ye kan se wo sa so na won sa ana wona yotitiriti ye nuanu ma no sha se on tuaduano no a wode nsa sua aduano wode nsa sua ade ye hye efiri ja so saa de ka wo se na ne nsa no epopo na wo so saa mo jentumi ne efiri sani yi kokope bi ne tono no kokope bu ta o frɛ ne abeto de wi abesi anomo duro no na mese no egu TV na se de o he radio o tie radio no emfa na ma na afɛ me so na opanyi ento na dwuma no so aye 0246 72 76 77 0246 72 76 77 but your second line in 0249 20 82 52 0249 20 82 52 dunia e ma no so e wo mu hye papa se wo ba wate ka te kofo mu a ana se wo ba wo ba o de pu hawo ana se bia wo STI se bia syphilis wo chlamydia ana se obi on ma ensu kankan fi na se ba doctor be sani do na kini bi ana oboto anu o to a o frɛ ne a ibo on ma be ma o de aka ho na me ado na ono mu a oboto do na ko asem na me kan bia obi na fe ye no eni nkomo panyini Donek for na ote o munka doctor o boy juma papa maka kire o se okona ka kina yare yade ko ye na ansa na se nye ho na ko ye mo boy juma pa mo hospital na de scientific no diamond scientific for no mo na de Donek no abaje se adwuma mo ye omunya wi producers hwimfiri o mo nsem te se ne o ma ye aduro ni bi pen no kire se adwuma aduro wi boy juma papa we oni aso ne di nte no na obi anya aduro ni bi mo wan na enti no adwuma no ekoso pa mo dito bi na ne ma nkoto temfam agya no we agya no metena se na afi yankonko yanim na ne abeda no Kevin fa ba ku twimma no wate agrada ansense no ba ko na afi yankonko yanim fa ba ku twimma na afi yansoso enti ne okan ne yankyere ya adwene yanko enti we ya ne MPP ni na be kan no de mi hia ne ono ne okan mi hia ne yini firi so nefa agrada de ne ba ku twim na afi yanko enkoyeni ya ne mbese program we too political yes ye koni se ya ne yeko esu aka no emrem se urade yi vision kira na ko a nyame yi vision kira yesi yenka ya no ntum ne yenkoda you have to work on it. That is why I am working on it. I am not here to do politics. I am here to work on it for what God has told me to come to pass. And makase onyame a me ni mu no amesom no no onyame oyidi kire me no se ne me wa mama hu amamu ane chese na asam nya no kore se ne nyame mama hu ya na amamu a I will go back to the shrine, and it is a promise. Because me jinyame di se ni tumi wo ho na ni tumi ye djuma na de ono awrade yi di kire me no me jira ha e ka kire Ghana fo nyina se de nyame ye kire me se Dr. Mahmoud Baumia
on kana command to him. He is the next president. I will go back to the shrine, and it is a promise. And I know what God revealed to me will surely come to pass. Vote for Dr. Mahmoud Bawumia. He is the next president of Ghana. Because they who yan America. And I will go back and serve the gods. But it is possible for Dr. Mahmoud Bawumia to win this 2024 election. Now on your Yami was sitting here. Okay, Yami, as we in a Kakakuaka Ntino, Yababa would have now fee Yakon Aquayanim, was sitting in Yankopon, Ama, His Excellency, a year, Bawumia, Armenia, or back to Shnine. And this Amidian Finkania Muhia Cassian, some mamma, we are Shnine. Can you see a Chiniska? Kwaku Yanjay Adrian Kunko. No, my boy on ma. Kwaku chief on your for. And no, my boy, one way I sent to Kwa mini baby bar. Put 2 brand what to form. And no, maybe a time. I will be a say. Na men on no, maybe on ma. Ya na me prepare me. And can no maybe near that. Oh, Shagana. My men can't say Minche Nipa da Sania TV. I say, so shall no my cost or Ghana ha. Make us a more woo. I was Mudri. I want to talk right and near Tiasi. A quaint be Susanna Mecano. Yani or baby so a crama or Tiasi and one fast frozen jata woo. A bet. But our rest are no more air cost ya. Na a bottle some air cost or Ghana. And no more air time or Ghana. Na sabi adia ketwa bi ho a near the mrana ro near the hiani wa babia kwakotum na kay ka Ghana pa se no krepa se mra wo Ghana ka grada kwesa nkodem kenya ne sanka onenam ho ya wodi na san akosan samagyanfi esanka sa ma me kwa wodem ensem ba ne yentra fidie so nkan emfa grada ho tese na no ya and what the Yahiafo ya no more back on I never go. Messi a program, ya man for tea program, no muntia foot no. And your baffle says, oh, baby, as Benyasica. Kakani Wanyano, and no mamma trap baby, sa a hand for a year friend so to more. Atra Wam and any pabia found woo. Yakas has some kaka bambako, a banter so, duabako. Still, Shadow the Yamu, what the bay almost are. Yaniati. Agada nya da me ne masefo agada ni bia no be agada nya me ne masefo bia mami da so ne nam ho o hye nkom trofo sa mamudi a na me nyankopon de mesa akom abosom dem na ne wo a wote agada anase no me sesa nkom o mu nyina agimifo omo te agada na mso na enye wo mo a ekwan bi so mama no kwa o che osika nti obi wo ho a ne yam ekom no de kwa na me ana bibia metanya metan se nipa bi kasa wo mo wachire no omo wachire no mo jeje hu no na ni nyina no ya na enye wo ma because e kom na ka maami we ni nam kroi mu adi nipa waja manfo sika ma ye bu amanfo e ma bi de ahomte awu awo Ghana fo mpanifo MPP aban abakọ NDC aban abakọ maami da so ni nam ho teso be shem kom kwa kunim agrada no adwen ekuta maame no esoche Ghana fo mpanifo nyina adwen agimi nu mienu etie na agrada wonya ye mi wonya me da bi me di osurum kra enkrofo be benya wo mo nemu me ya na edumre bia me se ekom ti susu ton wani munyam mu amugu agrada na ase ti asem wo ka de hu eti se so te ne na ase a na se wo de wa yira kra wo de wo mo bo se ni nyame na wo se nyame anka ni nyame no se de wo keche na mamu a osa go back to ne bosom dem eti sa mamu so ye ti se aso dem ho e bosom dem no creating is an on motive kwa ku ye nu firi ho a obi e ka de wo ka bia fa sa asem ho be kra mete ye yesi woko omo ye ndisi fo eko ayi bi wo ni kromo ayi hia hia fo no mo ko dan hotel omo antua ena hu safo samu jamfi ena wo ka chen sei same na mo kra mo ba me kromo no mo ba da mo antua nti ho ena se samu jamfi is kama no uya panicha do mama uya panicha panifo no mo ayi ya fa ndisi ko ni bina
obi nkase nche sika amafo ntie saa asem we yi o hwa panifo ka asem bi ese akiri koko a yeninima kwaku ya ti watu yi wa wutie me ne wa wo hwe me wudi adanse ese wo maame opie fra bonte na wo abroche wo akwantuom eno wate se fia ne bofi pam ti asem ne yo efia ne bofi pam abawie bi e wo hon ma so maame mu adinatam abratam ama wa otokwa bi akam na me mi fra kwantuom ba ye na masa be kan dollars asama nipa na odi me maame atam eti me pese me busa Adam se me pasun di abato no se de maame wo kan abai wanto amamu nti mo anwini same danfi ye won krofo bi a o mafa ho awu e o politics we mu ye won krofo bi ye di o matam ye won krofo bi a jomama sebe o ba ye no ne ho mobro ne sebe na ho brase wonti mi fa because nipa ndoso wonti mi fa telephone kro frem krofo bi say me dase because krofo be bia sebe prejudice o mu twa anwom ma no enso be nya sure say o mu nyina wati ma fa telephone kro da obi ase same danfi di asema watch my video where you kwaku kan ni ma bra na wo koche ni sika no enko bi be ka sesa sika no sebe me na mete yi me amete ya no sebe me che sika me be me che sika ko ewiase obi an che sika rofo makasa ase mo yu box wadwe ni wisu ma papa bi na odo ahwedifuo kwaku ahwedifuo no papa no na hia ne buburo e na odo ahwedifuo na ahwedifuo no mu na bank ka anaka bi twam na sika botokoto na ahwedifuo no ko hu ye papa hu ye no kwa sodium ni ngoko mutaso de die mna sisi ya sodium na hu so hiti dodo ya no anu a emo e ngoko mutaso de die abasisi ya ba 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Akoye ni mudi ni pechi. Kwa kuna o kan asem bi asema na manu gusu America
me ka ma na besi no ma besi na hwesa meja fi ni position e de ma no akoba sei onya hotoda so I na dwen say obi defend ya o defend papa no sika na beto na hwedifu mu no say papa no ko twen okay na kokoso na hwedifu okay edumre bi a ye wonyansa e na wa dwen e na omunua ba ku bi on de on ye fe ni Jimmy eno so ho ti san ko fo makaso o me yanuafo ye wonyansa e na ye wa dwen na wo Jimmy tu apra nyansa ne aka na amaba na ye so wo Jimmy papa no ko fa sika na afedi akaka bensem kasha kese eno ma wonti na manfo hu akiri eto mo ko ya mo pesika no na omu nsa sika ye duru ha na bom ya ka eto amene mu ete ma sure se sika aha na fo ni yesu sa what to talk us oh na nipa be trust na mo reading hu se na mo sika na mo se kwan su na iran no papa yi nye se na wote wadane timu gongo busa no ehwa na de so papa yi mu se papa ni wunyansa ena sika no kipu ye no ye na fu a ka dabi ebe so abama no de be pesa me kan manipa da sanity asese se wo resa fu da same jamfi the position ya de man no da sika no okay no matter what you say dollars ne ono ani bottom sika Ghana ne wona ye politics we dey politics se wo hwemu a ebra wo dim do ma matem no na ye MP and MPP for de akwa bi so go sanete wo Ghana ha ye ne ha ne sika ne nifanu se obi di MPP atemu a NDC vote wa yo mo de obi di MPP vote atemu a NDC atemu a MPP vote wa yo mo de enti abra agra da edidi John mama ne mpanifo na NDC vote atemu na ye MPP vote de but na one na criticize e twe Sami Jamfi abo so e MPP fo nipa so no wakama mo enso ne eti wana me pesa me kama nipa da sane eti wiase ana yete Ghana mamu ase ye ni a ye no ma ne agama ne hwe no ma biye Say, Sami Jamfi, ade ekoye no. Sabe ni position ne na koto esika position na oda. Anu ntino, ede no wo beka. Amana ekoye ofa so a, wo papa na wono wo de obesi baabi no. Papa maami ye horo no sasapo adi natem. Fine, kwa gumi de masam kwa wie no. Ekoye ofa so okowura kisika ne mu. Sami Jamfi say onye ni paketwa. Ye beka ne sa. Ana wo hunu no wacha no na twa picture. Kenye problem. But o wura ni mu ni pa ho. Se obi masika kwa kuyatia se ko sabe mpanifo bi fie na mo sika enye pete mu saa okay odi ewura baabi okay edi adwen na maami ni nya ya ntie sete camera na won ka sika ma no san hwim woi na wo pie ye no wo sika ne tan nsa no na se wa set trap adam ni yefudie ni bi wa set trap anya same okay same da ma na ni ana ho obi obedi na tambia de jawe se odi na tam onko back onko hwa nyansa the position e kuta no onfa nyansa nka ho amwa wapa nipa bi edi party na chibra ye no kwagu ama nipa di yawo yam fancy no ma wo di sika sa koto sika so ye bobra ye de yam fo so fra kwagu na wo ye ni ne o ma beka so so ye ro de me ma wi no wanya agada se mfa bi nka ho komo aye ba no wadi kakra e kanyina ne se Sami Jamfi mpacho ne ntwatia abrabo obi agba mfunso otimi ba ye nuanu bi betno se sa adoye na ope no ye na wo se nipa wo ka se mu se akwoshin se wo kure skande na ade che obi agrada aka ho plan se se answer ne ye no dia men ka se answer mu no simple ampa skane ye ne dia otimi de che ne ope bia otimi de ye but onipa bia be ka se bia me se bisa on first question se agrada ne ma wa ye nipa kurumu ai wo be se nya ska tam dia koma no se answer ne ye no dia ene me patcho men kasa kaje Sami Jamfi the youngest guy a wo sisu a yesum na to sikam se omra na nim fa medi mampanyi da achene se on apply na na ejuo ne man ketenketi bi ho na odimi nkonko na nim ya simple isami tie wofa kokko ka sorry na o man ne kuma ntom yam na ne wo wanim doso na timi konko wanim na afi ayi de se obi yanim no abukalito on de mo amunim ne otie wo kuruma ena mo ana mo so abukalito so no otie kuruma na dimi no ana odimi sa o ne o pija ka kire bampanyini se adwaman na ne yiri ni nachi ta ma ate confidemo ye hu kunu da na be ma ne support to say this amere no na ye jim from boa sa amere na mu ha na anya responsible woman boa na okunu ye sofo a wote confidemo no a no woni wachi no a eye ne feles odi na ni munyam be ba beta confusem achi no a da bi o hye ma ne ye hunu no kozi se obe ye sofo ansa na oyi no wa pie no o kan che ze sa amere na won so na me ma na wo de da ti na omu nye duru anu nti na na ama okunu ni wachie
mu kasa asem yare asem si mutirima won transe nwene ho on pe futufo no wanim duduro se waduro to no abegina no akeka we no asole ko yare yie agrada afina yesim no yare yie na start biem yare yie afina yesim no na start biem what meja be mani munyamfo te se okunu akofo asole ba wo chen ne panyina mo ne wo da afo so amaniska akoye ho ade wo nkasa ntia ho kasa tia mampanyini bi obedi akonya pen maame hwe ho su yie hwe ho su yie ba besi aya wo mema ho ayede amo akotam obi ba wo chen ne panyini ma ona wo sponsor ne ka wo bedam entade obehye nya na sponsor nya wo wani obi aso nsere wo ya fa ne se kan abrabon wo wawie ese kotwa ma ne ne yere mpoa because of ONPP ndi wanim ye hare ye ko akwa ni frɛ bra so ne nko nipa me nipa ye fa mo ne ye ko nipa tu pe ye fa mo ne ye ko ebre ni nti hello me mola ni ndi yes sir eba jo ye ko embo Ewrade adum menyare papa eda wo de yashi yeseme nana ochenchubo sako offense asma ene wahene wonkwaso mbacho yankunko yani na mola ya no nambeze mwache mo kan beze kan ba mukasa uwo munana evidence ya dia we ye mitini se ode obi kwa kaje waje wo number kwa na ubusa wo ni ase we ni partner sisi wo de me number na dem fama no ana sa endi de papa ya de we woni endi fo mpe ko na de no ho ya wo non ko ati akoye ti ya Ghana isika yede ko ti like the wa shoto yezi yana so ahoka kan extreme na se ha me pa de et my yesa and ye na aka ho asem de mi gina na masra ma mo fa asesa me jam fia ye mo mfa nche no na onye bi mo mfa nche no hello hello Wofa Lumba Ofana dia boko dia kama pa ami anu Wofa muna samwa o polisi o bema to obia ho ye ye do ba de ase we ya Wofa se SK bonus nyame ne e wa de ni na me de du obo se coffee room and you need nyame sham ne won sama de na ye won do fe yesu amanga na gaza uri e fe ni fa ne pedesa omo pre enkwasi asem so eni aza bro because of the Ghana wa mu anu anya ya e wa ni kwa sema ya ntawa kiu anka de na nagrada eye no election time ni so mi ten policia wa so ate monya ba tu na da china so what side is woman sikaw e wa u sikaw e god ball sikaw sanda ko mani attack camera aside so e dia basa e kwa kwa ta so hello o program am pese mbasuli o so yanko okay but I'm good evening ya jozo o ma we na kaza na yembeni fana kaza na obi ni be ba wanti ase otumfo se opa mo akora no o man tiyan ko ise ska na mo awo na wo hwe ma mo we ise ne nkwase se mo bi o ma we ise mo mo so no so ko ise ska we no enya fo ni nyanka bebere on ko ko yi ko ade bo man kanya be shira mo about to me na YouTube yo na so je den sami jan si ya mo and father papa ni and je mo ma ni ko so ma ni pa bra shi bu ko na ma sana e kwa mu ndini na ma ni an ko ni krampo mo mo fo ta shi man ke yin shi ma enu anu no nto ma o no ni di akora kata hello 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 Sompa FM nipa kuro jina so ye nyini free so ne yankonko ye yes olepe na Sida Worship Center eye ebu akwa kofodua na nyame nipa ya ba betena se na wabe preach amanema akotote dia man die so olepe misronya fidie ni mfiri a Sida Worship Center for omo bo adwuma papa nyame nipa wo kasa esi asem so na hu se wiye brewrade asomane timisro ko so fa fidie ne to ana ye so olepe oni sidafo eni ahia mu na ne man kotote mfa mo de awrade asem krodin a yemfrɛ mu ena ebro nti abofo ya mo kura oda so ko nani mu biem
here.